Guwahati rong sopia long ong tung towar kaselama sai lapen prik chamarong sopia long sai kedeng pontang lapen kewang jilang arni sai kedeng ponji amenta paklang pontu. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen kewang jilang arni prabjin pen long riarlo prik jam ahawara long dolong humsuri si an kikim kerang ponji aphan kedamtang pai ciklo ni pai thong kebani pangdak ponlo. Labang so sai surihini roeng kora trok angbong patang ponpo. Radatum Guwahati rong sopia phan ke Northeast India atowar pilo pusi ke hoklo bon sedame Assam government hin pen ke Guwahati rong sopia phan ke Southeast Asia ang hapmate atowar pisi kaselam ji aphan kabor I pusi than pon 30 sonলৈও আমি কি কৰিব লাগে তাৰো চিন্তা আমি আগতিয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰি থৈছো অৰ্থাৎ ইয়াক আমি বহুতে আমি সৰু থাকোতে কৈছিলে যে গুৱাহাটী উত্তৰ পূৰ্বৰ দুৱাৰদলি মই আজি আৰম্ভ কৰিছো গুৱাহাটী উত্তৰ পূৰ্বৰ দুৱাৰদলি নহয় গুৱাহাটীক আমি দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দুৱাৰদলি কৰি আমি নিৰ্মাণ কৰিম অৰ্থাৎ স্বপ্ন সপোন আকাশ চোৱাৰ আৰু আমি আকাশ চুম Guwahati rong sopia long ke do Kamakhya gate lapen Maligaon ada kilometer hinira Mitar Pharot Trok Ajakiding flyover Kangpu pon henlo Assam along ri along Ajakiding nai flyover lo State government hin pen kedam tangar ni an long ri alo prik jam ahawara long hum pharoner kebra pli dolong sola pen dolong pi kikim patang pon etlo puta Chief Minister hin pen than pon thu Labang so por hut Guwahati rong sopia long ongdung towar kaselam asai la pen Assam long ri alo prik jam rong sopia long setami Sai kedeng pontang lapen kewang jilang ani sai kedeng ponji asai kedo an amenta paklang pontulo. Lapuson thak si chitia cekloni phai ECI ni Nagaon Medical College along ke chengsi academic session ke pado ponji aphan kangpu ponamai along lamthe ke jai ponhut ke tham pon ke non namat Assam along ria long Medical College humkre hini dolo. Surihini roeng kora trok pen surihini roeng kora trok siang bong kaddo kave pen Medical College Huming koira isi an padupon po puta than pon thu. State Desk Report, Karbin Long Live.